Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak nampak anak dia tu boleh tujuh dia nak dia boleh, tapi kita orang ni kumatanga ngat tujuh macam matapat tu dah otak kolak dah kau kamir tanduk tiru nangi maka tu berjumai kan nayura apa terletu ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentu pada mana semua pahata masalahna berikan mapakwe makada sinina papuji makuto perupai memeladai puji situngatungan na punai pung Allah subhanahu wa ta'ala punna sinina alangi lululisya ya. Alladhi khalaqal mauta wal hayata kung pamatingingi sinina siwa-siwa purai na pindra na nyawa untuk tur libot na yatanaywe temaka cinampat na ya temaka cinampat na ya naro si kanja na nade na paja tu si pakaingan na saba mandarimo pa ita iruntu sila surah syallata di pajiri tanang karata jangeli na mati nakadajiwiri kadai cinampak walaupun sebenarnya ya kuma bicara umuruki ya macam ni nak terima tasya na sila ada kaje runtu pada itu aku nah ada kan pacuan nama itu teko sapari dia curi lolo tapi dia ikan na tahu malu ji mata yang aku mata ya itu ya rahasia pun Allah subhanahu wa ta'ala. Namun iru masalah na amatingange dito tu nampar lulat da ipu saray di bansaray tau matapay mautul pajati rahatul mu'mini wa asaful lil fajr yaitu amatingat sila lune risisena tau matapay pamasi yaitu yatalah pamasi dicing makotor bang yero mate malasana tau matapae bato tu di Cina itu mate magi ya namutamamu ilan na golongan na tau matapae tau sipujin na po Allah subhanahu wa ta'ala yaitu tatai madicha ya na ipariyakuray pikwi carana na tumatapa mataru ya aja na jin na kita pa ya aja na pacauki dicing ya pada almarhum insyaallah yori sangedi tau kanja mo tu pak walaupun digaga tau suku kesebatan deki pun iya ko makaraman ni teh tau kanja insyaallah makanja itu ya walaupun taneki nabi tanetuki malaikat ya, jadi ya matengan almarhum insyaallah termasuk pamasi risisina po Allah subhanahu risisina pa iundi. Nerima kona na rumpuk pada ipindragan mo piso nga po dari po Allah subhanahu wa ta'ala walaupun ya walladhi nafsi bidi pada deki jega gamisya makara kindra to si jeki mondoi di mati ki gato watuna gato pasabaran ya dipigag misengiro ya namun pada nasa ngayon na paustas senang esona kada pura memang dia dapat tentu pengalata lo kumupi watan linduk dapat tentu yang pengalata yaitu anu melo iyan regangkan ni jambangan makoto prope mengajalangi silat da berubah itu dinulay berubah kecuali ku pengalata dan melo rubah digaga mulai pengaruh Kurang itu cerita maka ada program mata siku pandangan depan rampo diwali jeje nale kalau ni maka ada baji mikat dai nawate dinale jutanai maka ada kaya magi ji bapai nak kada ye wae man je pastas macina rade kesik mandri baji
Jadi roya lo nak min lau memalik ko bali bulay makara barang kawarak pulu tetap pasilili ka bali bulan nasang ame taga orang ni nak kada bapak na je macina da kasi mandre baji na isa diuloy pasay na cik di mo aparlo na kada siyaga na kada musi tanga liter na kada talay 3 liter miki-mite ko makanja ki ko bali bulay coba na din na tumakanja ko bali wala ko makiro na naire gaga iya na rin pasap-pasang makana si makanja ki ko bali wala na sa talay 3 liter nakaraway dito nakaray de taran niya ko dito lipak imanang hindi pa mabirisi oy bali wala pa kanja na sini na mameloy makadeno makaras na ang kamo ka je gola chala ko balata na kana napa melo malida na ka kutuma ko pumala sini uy balibola pa kanja ite pa jadi itu agak kung kana parintay ang imakada siya maama ko balibola mo tulik ko piji tulino hidup pala bila bina kumatin yan naman dari din na pa hangit ako di pangajari ka din do siya dampat-dampengan nak sama aku je rugi ko dia siya dampengan mana ka je di na tu rugi cik di tia nasi di tia na ya digapak gangkan na itaw kat dutong haya sini na masabing kadere gangkan na lausok ko rora puluh masuk ko iro like kamu na loko kadere tudah mandre na iya mana ya bisa makalamati paling kami anak na mindre makada emak saru je romatan na bapak ko na kada makuwe majena ako makadui tahu ti pasaru ka tumata ditutu nilor ako maga bapak mo nilor mo je tumakanya na kada ide mak bebe lo loki je mitay lalu bainnya mitai inna lillahi wa inna ilaihi rajiun cagil memang di memang digata isu memang di pamasir pong Allah subhanahu wa ta'ala ya pero masalah nama ya pada almarhum Pak Nurdin ya mulai kapan menjajah min sedih ya memang itu tanda-tanda na matingang idi ng kanasala ang kami masih pimate ang kato di nanulip pawi ang kato malalamu pa upan na mapat di aroy atau watang sigaru pasewe tapakasingi paringarata di pagagasalama ya di pagagasalama magay lebih ni 10 rima tasya iya mana ro alasan na Iro mati silolo na kada mati magay je na kada puli meje bangi mala di pa ustas na kumupigaro to tinapasa ero na tapi na paramu pa na palari uto latu bolana dena na kadena na lady melari ba man di medre bola di pasaro na kada makna masola nga iya kada maya na ka diwa pa dinaro ko na kada bakit don sa akin na kada bawatongan na kadima katoje passe titi ni mati ni dia pernah bilang ibu siya galak dan yer ya engkau toko saat dimulai lautang lautang cik dia tapi dia tu nama dia akut maka saat dimulai pak makawat aku me di maka si kok meter polemi mak cerita kembali bola kuraya tete 10 si dinendre bola sudah tudangi menonton televisi ya magede namita nagoray bayne na kada mana lo kada ibu pasaka ngajo laro karena kada disemaje na liwa padina mak dareke na kada aje pura tanre koro dan di gaga we palla bawa yino sini na masabi ang kadare na kada ima pasemana cagilun ni bebe ilo na matituni itu rata-rata itu makanya tako angka mama pat diaro pun si campur pasti termasuk 2 ti tapakandaki paringarata tapi itu jadi tomat kasing sampajata ay insyaallah pada tunasangin na pa ustaz makada
maka day tau matapa waktu na mati biningimit ni pali umati mita to ni wanya menyama, dan itu tidak disangkali igana na werikara rampe kuilan nasis. Lamur ju minat dunia hatta ya'lama aina masiruhu hatta yarama kadang onro kanjan na po ngalata dari sisena tan na matapai de na perintangi malaikat maddu nyawana kude na purna pitang irumilo inalang termasuk dalam diolan na amo kan na cica na lejao to digat tangide arajasuan na po magay melo ipasuku-suku. Yang kedua na tengi nengaralino kumilo imate. Ya. Pada tunangi wati wingarang ke rumah kadao ya kui pitangi te di Cina asan-asan na melo inalawi na lupa itu dino. Makoto si balikan na ya kung katao to lipenat dinginya man nalino madarito na lupa iki guru kurita. Nah, makanya ya putih dito matapa ipuji lino samanamik itu mandandu nga ipuji akhira samanamiti matu ukutu pero kampot tumat-tumata. Ya. Sino na maso ito lang mutama kirilan na pangajana untuk keluarga seorang anak na di kasining kadingan nang ipangaja siya kajero anak na nanganak na tuman mopi kamanang yukwe ya agami paringarangi anak na nomor sidi yaitu ko amatingan imako termasuk tumatokta parintana agama tatalun rupa tumalada sana di nawat ding icarobeng itu agayero nomor sidi ajak napaja yilau dongang tau matita dengan syarat ia syarat natu milau donge makanja pasempajan atau milau donge ku batu cara tu ya. Jadi kode na makanja sampajata umpama pakanja kijo sampajata napa tilau dong atau matota apa ya kode na kasampaja tu timilo na kari penghalatala ale muje lagi di gaka jadi pakanja kijo sampajata inapa si mata ilau dong. Yang kedua aga na pasangan tau matita ajak tarubay sa sala din salama din na si sala kami ya aga na pasangan bersara tu na may matirigaga ukwana na digaga ay angka ka demi na lasu tu ya kumelo kip mangkalingay pasan na tomato ay bode gaga na pau engka tu kelona Al-Quran surat Luqman ayat 17. Ya mana na tu pasana napasu tomatawa itu kumilo imate. Makanya si kanja-kanja ni papa agayro. Ya bunayya anakku akimis salah. Pagkasingi sampajamu. Iya tu pasana tu tomatawa kumilo imate. Mode gaga na po iya toro. Idi papahangi. Ya. Yero makanya yero pasang. Engkau tahu mapasa dan aga jeto di mondro kecakar dumah ko tu tamulo sapayur naruntu eta weh jadi ya misalnya yang kedua wa'mur bil ma'rufi siap kata nelima kona untuk pokok edicingi si rendre kungku pokok deci palak bangi decingi pada ijamah kukwewe baik di dalam pengajian majelis taklim masjid raya maupun namanya di safari itu wa'mur bil ma'ruf di napa aja tu macam ni palebang di Cimampung di Majapun apa iya roi di Sarlenge masih suramanang yang kedua bertolak dari hadis li ayyadallahu bika rajul wahidan khairul laka minad dunya wa ma fiha ci dimo tahu de nai tai lalange ipatu juga kana nai tai lalange masarru rabbi nayalino lolodis
Iya na si kanja ni pala bapak iya. Ya. Si di mo Allah tuju rigo angkana pura lalu rila lapuse masarro labbi na iya lino lololisa na ikia okupi akhira ilupa. Ya. Dan alhamdulillah almarhum ia naruh pada ijama si bawa. Yang kedua pada tu di tulim musuh agama na po ng Allah Ta'ala tanet na bitajanci ki po ng Allah Ta'ala ya ayyuhalladhina amanu in tansurullah yansurkum yusabbit nigi murusu agamaku ya to situ murusu kumatu bahkan ya kulino kude pamumpat dingi okupe sorimondi lopas suku batiku murusu ya na pada ya cinay pa yan na pada yelori lalan na tutungulino tapaya lino ay bakit kita jipe alin naman sila lolo na makadate we Pak Nurdin kanja pa jepah kalen na bisip pagaji irita pamakadasi te ay mati itu makutulad na tusiento na lino para masalah kebahagiaannya tuh sila lolo na tumakadate nyama pemboyano makanya dia apa dia peringara tungka mapedatuka uri kada agama yaitu dia kemacin rolaiki dimanapun dan kapan pun kita berada yang dari itu lihat saja nanti madece mboyano ya lihat saja nanti madece itu moga Kendra meron tu decen na teh, iya ko na capur ni decen nama deceng, iya na tu ya bilang. Iya tu ya bilang. Makanya sih nama sabi kada alhamdulillah agami perlu upapahangi kiyon dia na mau menimasai pada tapahan na sabai itu no dicingi pidik marisu ya paringarang pidik makanjak. Ya. Pikugi law na situngan na batiwi makpedicing lori sisina daw milo imate sarikomangi nalalang madicing naula. Ya poko istaka mamimamuki yaro ya kita ora kotako ang kamu pajiwat dinasabari naula ibaldisi yaitu malada walaupun keyakinan tidak bisa berubah. Ya. So adiki gaga tatasalay pusi patah kelupang. So makita ni Pak Matay maringkalingan lucide. Allah majipin ng kayano mahkor sipat na. Majipin ng kayano mahkor pangkor kon Allah. Yung kumita-witay gamana. Kumita-witay agad umpamanya. Payo naro ko hapi kumakarita. Arak kubi magigyan ng kamahkor sipat na yata uwi pa rin. Makanya pada matikat itu Todi pakanjaki pa kasadarannya Pak Nigam misangi wah tak panadapi ni pasuka apa iya tuh iya atit apa arota tuh onronna tuh berperang antara iblis dengan malaikat ia pasti nagancatan senjata ko matindro salama din na tumatindro to disigaruso je ko ilalahe aja pagaw aja ugaw aja tuli mapaka tuh malaikat si bawa ini nawa madecenge iblis si bawa napaswi mana yang paling dominan di antara keduanya utamanya mendekati sakaratul maut itulah yang menang sini nama sabi kada penapuro mana po ngalata na si mata pada natuntungin kafabil mauti waida mamadaitu amatingang iparaypakit pangajari ulit ikuy bate pangajari tabusiw lori pong Allah subhanahu wa ta'ala sini nama sabi kada salaway hariga dampe-dampe madice lori malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sidi Nabi purana utusupong Allah subhanahu wa ta'ala untuk tiruyang ilalang asalamakan raga-raga pinadingi sebagai umatna ummati ummatun marhumatun
la azaba alaiha fil akhirah. Yaitu mak kusitu matunganna kuna pasangka-sangka ni batin na makaceloria wadis kasusana kulino wadis may galasan na kulino tapi mapamulay sa karatulumat ilalang adangang nagtusuruga pamasina po ng Allah Ta'ala isaaga bigaga susana to. Yeah. Yan nasa dito limelo taperita kumani kadaway. Sino na masabi kayo jutro Ibu Sarah kuto por may mana na almarhum iya to situngatungan na kuwa matingangi nanti tiada nanti terasa setelah tiada matuk pitu matuk kuni kutitay onron na luka dala dito nga ni kasigaga bapak nagkuturok pa yung mga anak na ya, misal mati tapi itulah perasaan kala dito nga ni kasigaga bapak ya. Narima ko na naroon inna lillahi ma'ahaza walahu ma'atta wa kulli syai'in biajalim musamma fa tasbir wa tasbir si kanja na para ipagasingi pahata sari komangi na coba kipong Allah subhanahu wa ta'ala mapakwe si kanja na sabaraki ibi anak na sabaraki itu pun Allah ta'ala kuna tujuki na patujuki pa coba mapakuro si rupa tu bawa nilaw din may sabaraki kontasmi nasuruh ke sabara bato to na jancenge nomor sidi ang kadeci mundrin na kumupilino tampay yang kedua bato apalana o kopesuri mundidupa sebaya to palangi kopesuri mundidupa ya yan na pada ya Cina ya sari ko pa ya lino pa dega tau de nang kani coba dinang ka dito raga tau de nang ka na masusa dito raga tau de nang ka na pinadingi sa nyama ya namun ilalna kurangin narampengan ipong Allah subhanahu wa ta'ala ilalna tutungin yun na ite ni gamisangi supaya itu pong Allah ta'ala batin na malingi asan-asana nga bida-bida to batin na malingi atutu nga bida-bida to batin na malingi dali bida-bida to muje batin na malingi tapa bida-bida to adaleng nayaro kong kamiloy wacami-cami dah way garta pa jipi ustaz na sirsi ya ala tapar ngate magarta loy puji ya nama kami naringi po ngala puji mui di na mungkin digaganjak na ang sini na masabi kadere kang kailan na kurangi wala tahinu ya kumakanja itapana tadi iko aja mo cecay tapam ya ko megay dalit na tawe di na megay ko di muli dapi pahangan na aga pasabar no pakiro wala tazanu ya ko malasa ko na di na kanay telasa aja mo na masilat da nyawam di mo pahangi aga je buwan na ito lasamu ya ko patujui ko saro sa baramuk ko. Yang penting makanja isem pajamu. Artinya makanja susumpungan mulori padamu rupa tahu. Makanja susumpungan mulori Allah Ta'ala. Aga pa capuran na yarwel kada. Wa antamul launa in kuntum mu'minin. Matandai lakda mokko tu matu. Manyamam manam lakda mokko tu matu. Saliwangan manam mokko tu matu. Ukosri mundinda pong Allah subhanahu wa ta'ala. Iya na pada ya sinay. Sari kemangi tarima marecengi papetotona pong Allah ta'ala. Ya. Pak termasuk itu pak dosa rupo itu kong kata cacai papetotona pong Allah ta'ala. Ya. Gaji nasang pong Allah ta'ala. Ibali meji tuwi. Tahu ini je tu ibali tu. Ya siya kaya si salah ya kasih pula capu bakjian terima buran tu 5 kumi ai manang kata mewe itu tuna
Ya. Na iya ko totoo mo na tumimo po ang Allah Ta'ala na tumubali-bali. Mari, de na pahangi lalu na atutungan niya. De na pahangi guncin na amatingan niya. De na pahangi ilo na mi melo yala turo. De na mi jaji. Sebab iya lino ujian memang mi. Untuk alulusukannya asar mundin na pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nomor talu wasbir alama asabaka iya sabara kina tarime pacubaan pengalatan inna zalika min asmir umur iya malah dasarna na patu-patu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Alhamdulillah oleh kak naruh tanga-tanga kasih tapan Pak Nurdi waktu ne cemme itai di penecemme na peduka mana pakaian termasuk Nabi tamu kipung Allah Ta'ala tanda-tanda amau pakangi untuk matingan. Tuling kamu pi bekas pusat nak corona tuling kamu pi rita. Ya, alhamdulillah kata si itu tahu biasa mana ilolong wa ma'utitun min ilmin illa kalila. Keripung Allah Ta'ala di barisku parisangan masalah na amatigan ni makoto permundi na sangadin na cidim termasuk ni na ya bisa repa makanya kong kataw mapat dia ron si lolo-lolona na si campur pasiwe pakanja ki paringarata tapi di makanja sampajata tu kung Allah Ta'ala tuntung itu materu di ini dia marigaga ko to si paringar kung Allah Ta'ala paringarangi ki ya iya na malada yatura gaye. Pikui carana nama kanja pacapurna wal akibatul muttaqin na capur itu deh. Ah sinna masukan saya rola nga batengan dua nomor sidi fa alhama fujuraha wa taqwa qad aflama zakah termasuk taumo pak dari lalu lem-lem pakadahaba mandasa termasuk terlisi lalam madicina taudiin makanja peringarannya pertama-tama lalang masalah alhamdulillah yaitu ampaya peringarannya masyarakat tu ampaya peringarannya jadi kung kebicara mapakoro ya kita orang ima cepat-cepat apa iya baldisi sadangka gapam drita rupu kumanu ini pangalay uko lagi tanah maka pae ko tanah maka ay dega galit nango kori baldisi ero bintang satu mana milat bintang 4 iya apa magay makada ni po ng Allah Ta'ala tulis si jede palara pasa de na wa dito munipero ko tolo tanah marja nagasama na ite munipero dakpay bintang satu mo pay pakalay wala pusu kadang di mapa 2 tayi maka mo pega tahu mapa 2 no kuni je maka na timah talipu mo pa tolimu bolomo gayaro kalau kutu ko nyala kan na makalle kalau kutu ko ki kasoro itari pa di bakoro wala jidala denawa di makaupay gatau maka kanja nalo dia sewa dari maka kelebihan na tu ibaldisi tapi denawa dia ngakui kelebihan ya dia sadari apa itu tu si pera maka kalau pertama na matingan nomor sini ketukulan na kurangin a'udzubillahi minasyaitonir rajim kala iza balagatit tarati tanna purutane iko takku na 7 ditopah berarti ko takku angka tau me na 7 ya na toba kamui di na jaji na 7 tu dia na to si paringaran sa rekom mitobaki nah kadapo ng Allah Ta'ala iya ro kumatandri pangkakmu pakai ni makopah iya tu bisa to liwuk biko ucaloko wede mulo ya hayalah salah pada lor memang sampajak berarti ku masuk caloko demu kedo itu ngajipe mu mitau ya asara ngok bisiko
Ataku ayala salono me upawarakan ko pak goncin na di sini. Dito nga di pumitaw pak demo kedo. HP mo tuloy mo sumpah. Subuy. Usura itu ataku tambah-tambah salatu hayron minanaw. Hey, ataku. Masarulap biji, mas sempadangnya itu matindroy pura pasi. Allah mo terus itongan niya mandalino. Dia nang kamananan na mangaro. Ang kamato nang kasi diwato mo mangaro. Iya to na to pacapur. Ya. Pakai di pakamu ako ko. Ya kumege waramparamu pak dape mana ni lewo ko. Ya kumege anakmu suruh mana ni madape. Wakila maraka atahku misal megalimu atah angka gamulilaway amatingan mo makoy. Ya rotaw mewe ya ripudang makwar. Wadon na hufiraka napay makada Allah majik nang kamahko mati tu nga di peli. Asaso din mo na sasoloto matengi munro matui macurita na sampajate. Oleh ki buru ang kamatui sande-sande na sampajat diri tarang kanami tahu-tahu je di sisi na tau makwi Tuhan. Ya, dia nami tahu-tahu. Maka wadon na firak maka day tau meloy mate korlan na korangnya. Toba atabong tuang kadepong Allah Ta'ala 50 tahun utajat toba manang katatutu manek dampak unapa ko toba cubaan na mana ular riolo atau iwan di mo toba cedek gina mega angka decim tapi tatutu niya dampak unapa ko toba sesal dahulu pendapatan sesal kemudian tak berguna. Jadi tuk baru tobat tu malam nugarnya. Tak tutup tak dampan pengalat Allah kumak galak gani tahu. Napa tu saya teh mak kaboran la ilaha illallah. Tapi aja tipa buar ku pada la ilaha illallah tanah dindri pembici. Itu pak si ilmu itu. Maka dia kong kata malalang si kanjak na ya kupuran ni talalang la ilaha illallah. Atau Allah wiris sama kadadena nuli pelat isi puluh kamami da baca nak kadatanya si kanja na pia pujilada kupuri bacangnya tu tena patame te ichi di negaga bicara lino nang kadinga tu na mati ya ube angkai meloe mate pas sabarna kurani na waraka la ilaha illallah tapi paling kalingay wirik kada ya tulina sinya Allah angkar kasih anak maka terjadi kak mati tergantung dena pada kata istiqamah ya kujai paling kalingay itu tu paling kalingan na po dari Allah Ta'ala tapi ya kodeceng paling kalingay mo may mati tak buka to paling kalingan o kito keutamaan na tawa tapae si balikan na ya kau tahu dena matapa deceng ibisikan tak tutup paring kalingan janeng kalinga maka nasay kalinga yan ano to makalituto ukukay pa buat tanganang mundo ampaya kuno bikata lama pamara tawi tatamalaso po namin melumuki ka man kalinga baca kulat tuka ako to ada ya insyaallah pa deu po dito ko kurani watete dia na marigaya kumiki tari burem makada-kada tasalai jolo sa dia na tomati sini na masuk mikir alhamdulillah bisa kapaya lola langit tau malasa wah makada kay samuka nakada dejek nangka masalah apa kita pun Pak Ustaz tapi ya kau dia bisa ngitapan atau sadar bisa bukan jaki paling rata nak kada
Deje nang kana masalah mo paringaraku. Ada kui tahu pagaji iya. Kanjan ne. Ada aku tabaca kare la ilaha illallah nakara. Deje nang kana digagi itu Pak Ustaz. Wah, iya nih sapai de nang kana digaga. Kindroy runtu na besare de kana digaga. Pakanjaki sampajata. Ya, pakanjaki sampajata. Umakrete pakanjaki di na salipugau. Iya me aku maka juma teka makto pitoto ta maka de pagala tala pura di gaga itu. Lai mapangajian deje nang ka na de kaling sadan na pang katongan itu tawi. Biasa ya aku macara masuba. Kuserian tudang. Kasih. Mayroon ko yang parang iparereri ada maka de made sisang. Made je. Kereta lairo kapate medaku de na lisu. De na lisu. Mami ya kwidi mo pacarobeng de ceng insyaallah. Ya ko nama sekit po Allah taala siruntu itu nama de monde. Tapi ko de ceng cacak pada sama. Meni mate to li paringarangi mopi. De nulle makanjak paringarang mage na cecay po Allah taala ya tuku adan na ibicara ko masigi atau di pengajian inak patumanan na imut. Ya. Sama kada nigi mengkalingi tuling madijede suwe kui bacay ada ku nigi maga lolong ipamasi. Nigi macarita de na to lolong pamasi. Iya na parang lipahas ito nga. Sarit kamangi to di makanja ilalu natutunin. Ya. Sini na masabi kada namun agama ni perlu paham aku kena sa makanja mana tutuk dokta. Makanja mana ni bati tepung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kita orang itu takut tu macam apa. Apa dia apa aja tu ya kau dia nak boleh pelihulu kena boleh mundi itu. Walaupun kekuilalan nak kurangnya ibalisi ukar rahasia itu sebagai panlimanya setange 2 tahun upana nule pasitulu itai 2 mo si bamana nga bawah kulo godai deule male kegero iya narito illa ibadah kamin humul mulasi au makasiweng si mata karena pengalatan dia mulai beli si mal itu. Yang kedua, qala haza siratun alayhi mustaqim. Tau malada makakila. Ia na pura mas sempajang min laudosi. Ya. Ia na melo mas sempajang min laudosi. Gangkana na tarima po ngalatalan ni cuni-cunongi matar makade balisi. Ia panda nulip pasibola itayo itu sipai. Tau ilas no tolim min laudong. De ulip pakatulutuli. Iya na pada siapa? Tapi ya mi tahu kisah pada si bako majelis talim ay mega ni mahkor mega ni runtu ya. Ilas. Ipera manibawang. Sini na masabing kadara. Makaray nang Elena termasuk ni Wita Rita Mema Pak itu tim Armada Saparis itu kan malap batu di Cindemawa kada katu Pak Haji Makoko pangkajene toli runtu kalau kama pangajenge anan di puluna anggota itu dari tim Sapari untuk bantu kelompok pengajian pondokon itu masigi ma pengajian teh angkat kutu ya ko makasamanya 2 masigi na bagi alir aja angka kia ko nak kadai pausas anong itu pulo na di na kwe si kalumpu kendro masigi ang kapangajen ka manang ikut jadi kudu tu masigi mapangajen ko pangkajen ne pakalat tu alakun na bagi 2 le na kadaya ako ka melo ko ka kada we kanja pagapahan na tawi si gande ni bayar na sa pausas macawi ya jadi muhajirin uruntu dirama uruntu si almanar uruntu si uruntu mana je nak kada mahko aja rupa ustaz
Ia menjadi aku ia moje tu bahas aku yang nakada deje ni persoal kayak itu tabahas. Ia rubah perintahna puang Allah Ta'ala malada. Itu maling. Untuk meringkaling-kaling tambah persen. Ia romelo na bahas tahu insyaallah. Mungkin dia neri semana tapi nomor 2 itu. Angkata malada yang perlu. Tanrana yurusu ipujiti agamana pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sini nama sabi kadang jadi iya na maka uparing ngarangi mungkin malampi ni kapan ya karena podo mana pong Allah Ta'ala napak barakai ya karena insyaallah deje itu bentuk neri sama kada ni gasik dapiri aja mo tamacay ko tuma bicara mah ko ke digaga tahu tuma digaga dapin ya na lagi pak Allah tumu pipali ustaz nasir dak mato siya na tuliyaman iya tu pak napay kasapulon ni kapang nasona dewa tasya si ponang puro malap patah malap para malang undur ripat permatase baka ya ku bilang iro tak doe ya so ay nulle kapal lebih ni egana matasya ka na iro jumlah na so kan permalapat ya alhamdulillah ya karena po naman po Allah Subhanahu wa Ta'ala timanca ji pangaja ya resisya mati magay kaya Pak Ustaz usiri-siri kaje kasih cerita magay di pusir na kaje sidapi kaje na mate biasanya ramatingan mati magay na kadi kaje piti te ko Facebook dah ko haya ko Facebook na bicara tayo amak buko kadi kasih bisa pesan di kenapa apa tu tahu di sisa je bisa pada kong tahu maka ada simpan ini nomor itu daftar simpan itu yang nama tangga angkapo ku deh nomor itu nomor dia kasih bisa kena dia nak waguribi yang nama kok kira HP malap-malap itu diutarui balala po pacu ya salang keter oh iya nak telepon kai madari itu meta napa bali dan mawari tadi pungin apa nak kada ku ye nak pebita aja jita macai sini na masalah mereka dari madu perupa ya netesamanan itu kunyerupu rewat tange wawe di na jaji nuk bikata mata sewang kalingan ni ruku hape makada ay aja no stas nasib nasa mubi agak kalalen na batina aja na kana asa umiro no mata siya ko na kadawa di jaji kamate ko baca ko di choden mate tonga yung bali bolano po dahil iya gapatan tuy mapakai nga mahamah kadawa di jaji yang kamate ko baca binirisang yasang niya mate tonga dan wang kali ayatora tau dia na muna HP wena pemanan na yoro taje weng kali kasih dah kala na cacik kulita berarti kurpu dia na muna HP nana kan aja nustas nasi mobil nalalangam dia na mati tau dah ku biji ni lalangang amati ngi dia na dapi waktu ngelai astagfirullah dia gaya sama kada ipalampi-lampi itero ko makura-kura paring kali ngaite adahku ya kalau aku romantasya diri terkadang masalah nami tak ada madosa ni teh sini nama sabayin tada podo na Pak Barakai pong Allah Ta'ala asir untuk kategan karena insyaallah lalam malemput paling terakhir ya ronangi pataru cede maka dana matitungan ngapa iya ya Watapati saku bisa kasih doh jadi matanda tu pak tahu deh nama tapat liwa kanor. Sampai awak peringaranga tu si dia gagak peringalada di panang kau runtuh tahu pacai cer kumelu mati dia nama sisa. Apa tu limun bapak menemupi macai. Masuna ya rosi pak yang kaya makanya di biasa pacai cer tepat pisau-pisau ni.
Ya besa na po ta makaramapay di palstas tapi tasala ko tapa ko meto ya pacay-cayra. Di na ko. Makutongan to pa lo ki gere mite ko katau anu may mate. Makado to. Ipo nga Allah Ta'ala lagi makarawa tapat isaki bisa. Sikado. Aga perintah po nga Allah Ta'ala. Halau. Aja nama di malaka. Halau. Rimpai. Mana ka perintah po nga Allah Ta'ala makada rimpai. Kanja na to po nga Allah Ta'ala kumak birikari. Tapi iya pesisang makada rimpai. Ya. Aga pasabar na. Wala swada ka wala swalla. Diji ng kanaratu tapat na. Ya. Ya ko kiburu ibicarangin na kadang-kadang tahu pulih. Ay, hindi mo ko tanangin pulih na may mukula. Di ko ba mato disupawi. Ya. Ya katanangi irampengi suruga na kadai okili no mundo suruga yan na malundra mo pagagayang masuruga yatu. Iya, yan na to naro mo siya pati malundra mondre. Iya masalah nih. Jadi ilarabi kayo masih masaka digaga na kasi napay meron sa selin si balikan na iya tau makanja ikumeloy yala nyawa na sampa na bahas berutas bedile kore istiqomah tau istiqomah memang je kolan natutungan je melo imati tuling karo si pa istiqomah gang karena tuli kariba madece mini je mati di pesamu pinjaman Allah tahapu hai aja masilan nabaca tuh nama balillah ya qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaduna ila alimil ghaib situ ngaturan nama teh pada malak dai mau kita orang hitam mewanas jadi mitau memang itu komelogi mati. Tapi pamaserin po ng Allah Ta'ala makala Allah tahapu ataku aja memitau na kuya apoji ko jibarilu bawang upalatu ka makada upoji ataku seluruh penduduk langit at cuma na puji ko istilah na malaikat Allah tahapu aja na memitau wala tasanu alupaini baidemu mo malolo alupaini waramparam mo mega lupa ini pangkakmu mupik ko tandrena ya. Walakas siyang apa iya kumigalak day paringaran na patah kurino kumiloy mate masusya memang iya naruti paringaran ko kataw madang tapakanjaki paringarata tanguloy ni ahira tak bukuri midino tapi ilaw daw nga pajolo ya kude nilaw daw nga nipapahanga macam itu nakala belo orang mahapik mati mong kalomita sari komangi aja na masnya we maja tan na masnya we ku ingaraman nge kariso takarala ay itano wa kariso na pawano itano wa kariso na politano wa kariso makanya wa asiru zikra hazimin lasati ya komande ki na agaga na malundra-lundra tapakai nga alita makala ang kamato ng kanaliwa palundra na naya na din na ramilot namin ya kung matandre matindo kin matindo tako pisat dingi tapoda ni alhamdulillah tapi ang kanang kamato tachalo na rin matindro matakta ya kumagay ya kumelo ni matay ya. Wasbiru sabar aku pada waktu mu coba sabar diri ko coba gitu na to sabar miki mati sabar ya bil jannatil lati kuntum tuadun sa surga pamasiku tu nasaba mo taparinna mulalunna mo tungka-tungkainna lolongay pamasinan niya kamasiku ita ni onromor nak ke dalam huruf dena nesur malupai yang lupai vidino dena nesur maka mage ituntun ni sabatakallahu bil qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah
kung Allah Ta'ala natuntun iya na insyaAllah pada ilulungan matiri tembursu ini agamaan kung Allah Subhanahu Wa Ta'ala mursu pengajengi mursu separedan siya mungkin yan kan itu Pak pengobi terakhir na tu pong Allah Ta'ala Pak tuliloki je konobiki jadi ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ilaha illallah pengobi paha ya kok kumopi ya ngobirang ipolang biasa-biasa ngopi tapi ya kok kilala ngadangan yung kalinga ya roer kadeh makaday tau melo mati menurut kakiraya nyama pagapalik suruga makaday malaikat tanya pa di suruga itu ipitamo po subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.